megalayapost.news. Kajing Shatkhanu ba Marshall SBBM ubade Presiden Kajantia Coal Owners Miners Suppliers and Workers Association JCOMSWE kalapoi sikasni kabasan menta kasni nadu bola sedang banshatngan ha kasitarik ujaliu arajar arpunrio ha East Jantia Hills ha kabaga nongrim bau yang banshatngan kalong bandawa na kasorkar jela bana kasorkar kemi banaila no ya kajingti duyong ha East Jantia Hills bagani kajing khangti duyong kalakta jor ya kayo kamyo jam ka kamai ka kaji bat kayo ka kot kipat ba harilum Jantia Kajing Shatkhang junga ban persya ahlor kajing khangti duyong kadena kabanta ki baduk paramna kabanta kita ki high level ong ba Marshall SBBM habakran skilal pathai khobor ulong banadu bakhang NGT house nam arajar khat saw ya ka kamti deuyong palakon mentala khat ars nam ai kani kalakta jore ki duk ki rangli namar bun ki duk ki rangli ki laim jakpo na ka kamti deuyong ulaya thuru ladon ki magistrate bat ki board district ki balon pe yau hakate ki jaka Shatkhang haram bai road bat ulakan ta ru ban sha sumar haki doktor bat ula shimru ikarai ban beteng bait Kajing Shatkhang kar ba ka sarkar kampat ai rai ban ai lat no ya kajing ti deuyong harilum Jantia Kami ngecek dengar, kami bagian kita memang ini lewan di doktor, di magistrate, pembor wakilnya, cek mentara, cek kiainya, sampai ini sampai mardor, nakadaw ang wa, harus nemgitli Monday giman pa ini, Monday patient, Monday gitli men doktor wa sumareki, nakadaw ko jingkang muyong, kanu jing chemjing jar gitli Monday menta duduk ngayenya namanta yakun namanta uduk dijuki gerangli ngamen yenya namanta ge high level otok ge high level the thola thulti gi hi parode po khangyenga yu bhi pai ba hita DC office la the permission de to yo wo chonga DC office sampai namanta ge jing pressure gi high level yo de hitai te bon nik wi gi thaw le wo pan namanta khanale ne mo yenga hadin manapu haini yo chong hini wi asal tu baik haji ele ini man go hayanga dikhi wong gamte man ki high level the bangi tu bisa yo go line 3 go silak arphau prapau kene phau nite daw yaki hudi ki wo yo ki reyo bon olang yo duk yo sukli man madadu ki kadodo le man haki mempai memu bi tege jing kenong rim hi go yen keni ga tim yo i wo yo kun ni mata yo duk yo cha ijuki gerangli wo plai hiumyong kamu jo laj menchua untuk kamalai ki high level ye ki handai ki low level ki omyo ki ukre te bun ha ki man be how you hawalai ling ki chang ki thau em ge yung ki wa anes ni ki no sni matus ni ko u eba mi koniki re wo bisawan ki wo pendap ki yung sem ndap ko nakadawa de chaknyo ni ga high level te mot Snau man ko ngam sino wa haprai kamu he nagadi district laman ka man la rayap na imele uya daw ya yakini kan yudu nang wa imgi lada man bai kam ni pelai helbel I cirta I gudu yo ku dikhi ne ye daw ki helbel kwa ku yudu yo man keju ke kerdan ni lani man keju ke kategori I kwa ba ki penihari ki yudu yo I man hepo ki hajrong yo man ketika jiong yo cak control kenali nga derai rong ba wakat ko ijubab itu sarkari te im change ai ni jing chakan uyai bai lai bai go nil da pu gi doktor ki district da kantai ye ki da district wa I concern ha ya da kachat ke kia ayong ni da bong ki madam ham concern ni ka chat ke kia ha concern chwa na mata wa chakan ni pai ba khat asnem winter pachwai gelong yung di wodo cha wa nagaling yung ala ong man pile government hadin wa da thang yung mem le wo yarap ko lani scheme go wi kan wodo cha de mem gate ke jingrap e ka la cha chop li hinu jinge kani to wa thang ha yang sausi ha man ge koman go te government hi hajing pa yung ai wa dalek chiliang go kai wuduk mempai wudu uca mempai juki rang ni mempai go kapai go itu gua mai ko lani gibru gua hespa yuye we fani ka for election yuye Indonesia ni ki ye kita pai henry ye wuduk kinus ket yo pai bile wong ngamte bonsen for election de wan yu kumbas ya ka chnong ga thaw yung I lani upsia ye yung asem yung wudu ongi thabut I manager
yo chana an yu muyong man da jopi wa tang chisil nem yu klam ko assembly kani ta wa man wa sau tuk mesin hao wa naga khanas nem da pa kawa pras nem da pala ga NPP government rai tang chisil na apo session assembly wa kamnu plan go namta muyong kamnu chana an yu wa ni muyong mem klam gi wi ta wa sau si do wong e piwa ye I peman nang tuk peman gi lam gi diktin pareng ke jimut ong gi illegal transfusion na kerpat ye ginu gi political party wa sngaw bhala da klam pia session mo hay wan ham peman wa tu I wa kadawa bun sin ju ong pi ni I judge ben riu I judge ben riu hanre manapa I kamnu manapoi pi session man klam hi to I nang tu I hapo Meghalaya em ke sexual area I dem ke tega khnam ke state oida I khandau chep em ke DC council te hapo DC haga DC council oida khandau chep nado ki khandau chep aman gi yong I rei hawa mani khandau chep yong I damnu manapu assembly paman phi I manong phi wa khai muyong phi to I wa every day every night yong phi illegal transfusion hawa khandau chep yong I kerpadi ke political party wi ko wi ngam jo benci pajba gani ko benci pajba wa ham peman nong tu I heporo wan wi hayung asemi wan panbut tim ong vi I nong tu andai manaki I ong vi I nong tu kamnu man nong tu I kani ka thau ko bhau ng im to yung sarkar ka thau ko personal yung I hi ko thid ko sep yung I ko bu digi pamen bimen yung I nang ori moja ka thau I te ko em po thau yung I em ko hok em ka right yung I open em kami te sagawi de yo adin ngijing chathan jang ada lis ngi de yo waklam wailat niki wa ngwa kani kam yung to dang slem go dang jngai ha go dang yang ine deli dan re yo kun rat le kan rat sengmau man le sim brom yung Meghalaya de yo reklam ni na po news wong gani chimpor go wa to dang klami ga sarkar be go em chadeli andre kawi wa sau si yanga wa hadu gai kat ini wa tom hi thabbu di don rubanai dawai muyong andre wa yo nin ga statement ngiyong odang chimpor hayo muyong ladam cha thana gamni umpoi ga statement gam tinin gama klamu konrat sangma dang I pajba dang sa dum bai wa dang ilat ya sarkar wa wai muyong go kani pembeje gi ngawong hi kani sarkar ladam ye khi tange I prawdu uchai dalile muwai ga muyong watok gida banggi gitu bisa woyok gi ke entry wo bu kon parti gi dani WM gi tegi lidar gi yung gi we yo gi sponsor hyper election gi nite daw yung de paman gi ke politik de paman gi yung de ki ke politik dadawai muyong upai ba woro nang yo bisa yo pilanyu dada pembi hyper election arbi diu tenite daw wo muyong MK mi ke jimut ke sarkar MK mukhangi yo menepu election yo pembi ki haga muyong te kerpari political party waro katu da jan gani MP ska bahastop wa pembi wa shimishu yo muyong wa menepu yo chnai ka angamte yo wai muyong kani tang pembi yong pi wa to da biui na por chapor wa MP haga haga borle mle ni te mot uhimishu hinam tam yong I kamgi nong sang chnong hi yong woro gani ga Meghalaya I de tip igate wa pi pembe election bi ham pembe election di I bha muyong ladawan bi de issue personal ga yong pi yong parti yong pi boyi le upiang andre namanta muyong pembe pi sa bha nga request na liang yong nga kamu presiden bi jukam shwa wa please ham pembe election di I namanta muyong hamim issue di u wato ganong rim hi de yoi wa wat ha assembly le tang chikin tin club na bha muyong kamnu chna ai ni nga rep club chi gi doctor state nga mem piro nga chayo ublai wa emlang churup nga atau ublai ukur kru do nga dem lang churup nga de bor ibu nga tamju wa jingduai gi man be gi man pa gi chnong gi thaw pher gi wari message te gi jingduai gi man be gi ni gi wa perchane nga man kete to borba wa ublai da snau gi jingut pajba ga jingyam pajba wa kat tusnen dan re nga dap ong chi ya gi magistrate wa doktor nga men chayo penchat hoy gini gi kon gi rayat yung I man be man pa ngi gu chakhan de yu vitate komman gi pli
kan nu jing ta la family yang ki penchat chwa ki ngap than de mem ku juro kate taw ba kan tai Meghalaya Post.news.